Bia Kamal Kanwar online TV channel to con ka breaking news ke jan gwa sa me gorno ba larie me de lat ke ye ka qui SPLM IO SPLM IO entere which ko lanken nasser te ko raj mishalet kan gwa sa me te war ga mish kan gorno kani joken why ami ke jan borno palakur shwakur shwaja terke SSPDF shwa male shatan koron kin dangra wir wal badak shwaja dak gor jeno bay lat roja dan ci kana lat ke war gamish kana gor biama dan le roda re wish ko lan ka jan gwas me biya jelling shet kamen ngayana no te ka dishaling no te ka kwarti ci jere wi ko lan kanti to show gwada dan ante SSPDF tin case of Sudan People Defense Force ke de ni kirma yadi tenjal kel ka gwele force ala militia ne me bialen gwaza me gore le choblo ach me gwa ko bi ngaj mandana le road ne me breaking news ka SPLM IO kamandana jikana lat ken chik why am jikana betray ke chik why am jikana kala de jek ka do banana shalat ke je jandana gor no balad ya ka kwiwar ga kam jikana gor kata kur dana tore wish ko lan kanti kana nasser kam Jiëc bor kana SSPD banurate me banaja linkel mi jiram jadid kanwar online TV channel gore jen o jinder jen waga nasen ko ken ko de lertiti de kan shumal shub gwasnetin gor kon ken o de ko ten ban lera ban jelinga gwa ka dob endan en shanon ka je ken yamen gore jen o men bangach ka jen lera me ban jelat ken yam ka tok nori ka kore ban o rach ka tok english war gada na sha gor ken beje ken ye ka tok english war gada na sha gor SPLM IO men chagwar natin content ka ulang kana Nasser County kana de content la Sudan People Liberation Movement ke SPLM IO te right Dr. Yang Machaten bay janung ye ka nyam ka tok nat ka kor bana jawling ka tok kawaini ka do badan en chikana gor ka ja erwa jame me banling erwa me shagor kuma SPLM IO rajame shebena la mishwina chaje gaye long ka decision da nan chalat kuma SPLM IO mentipin Dr. Yang Machaten shukuma IO shanat chaga jak ko bikanwa ka kuma SSPDF bala kuma kirma yadit wa kuma kirma yadit wa shi sha na tene de sha kwan ko lankanti char un mishale honorable riek gaye galwa kerjok chaja kwanya commissioner of Bulang County chaja kwanya no bawo ka SSPDF chawo already paramonship kang ganor kurjong paramonship ko Bulang County chaya jaga SPLM IO chief wiyal jok tishot a member of Bulang County court chaja jaga no bawo kut SSPDF te dalun gan chaja jak bawo lurka SSPDF ramdo dien dien chol ganorik ka ulang kanti kane dang di te pa kwenti ke team cha jak SPLM IO te cho gwada dana te SSPDF tin jalka baburi tin jalke boni tin te ka ganshim te nakanwari ke te boka nwere pan ka je kana pan ne ke diok wa chane to chaga jakau lang team ane de cha jakka team Nasser la Nasser team honorable James Galwalo commissioner dung Nasser County paramon deng recruit ramkel micha jakka kwarali chaja jak no bikan SSPD bikan olur ship lol ngut cha nyoga jangni ka o biken SSPD biken ko lor cha torgil tuan ramongwan den chaja jak ko biken SSPD biken o lor ram ndien kang makana ram ndien je Ramadan en cha kwan ba kani de kone cha kwan kana sa team ten base of Sudan People Defense Force sinjel ka baburi biken ko lor ko biken kanangre which kan Nasser County neme jaro jadana shalat ke SPLM IO kan jangna toni en woni titi no ngakere which
ka wo din content ka wi yara diu ka ger ken ka kan gor ko bi ka chup dawi kamala tele korme biro da latinan gwasami ka do badan en chikan lat ka je wane to kan de kon shewo wale shewo ka SSPDF ko bi kan ka wonang ka bi kan ka nang re wi kan nasir kanti na me jen breaking news ki men chiloy nen to wante je ka je long amana na shala da kuma SPLM IO ko chikan ne de ti ala kwaran kono kwala ngene ke jejen bor ko chunken ka kwiwich kana kwar bong na dial kane de kono sha fo sa kuma SPLM IO en wo bi kan SSPDF kana wonang re wich ka nasir kanti na me jena dana le rode ne di chop ko wel ne di ko lang team ne di kanasa team kane de titin shalen kane de content cha jak kume SPLM IO ne de tie kane de content tere we ka panal state tinte ka continuity tie tinte ka long medit kanasa kana wolang kane kon cha jogo no ya no nge SSPDF alama la de SPLM IO gwada me jeneto ne cha ne chaga kan wo chinero da matka kore pan gaje kana kore pan wo chine nyenye ke SSPDF kane nyen ke SSPDF ko ne log ne go ibi kume e ba male cha ta in karon kin dangro wi wol ba daga baja dak kane na mo shine de ten antem jo kane de tien go to gan tam go ne go biya ne ko la jejen bor biya ka lo jok chine gor no te maje bi kane yad SSPDF ko kuje mo yen wiya biya ben kel ke SSPDF na mo ngon me sha yor pinya SPLM IO kelo da mulo den teme ci jejen bor shi kana loko manana shalat kuma SPLM IO wa sha ne de sha jaktini tin la kwar pai shu genat gwa wa sha do ma ka jendien wa ga peda dere mi jejen bor ko jejen bor ci kana gujen wa sha ga betray ke cha ka la da jak ko jela te ka force do dien mi chile ben mi jal ka jale ko wukan kuma SSPDF wukan nan ka bom nan ka je re wich ka nasir men kan kula ngai gwasa me mi kane ti bibben wala shiken bibben ngore ko ci jejen boran tamma cha gwach kama dana le rode na me e odor cha tup kume men la kume SPLM IO ajen do badan en cha raje mo cha jalat keje ko kuma SPLM IO kan shine goro bne nyen ke SSPDF ajen ngodan ci dak rem machar yorpin men cha kula kamne to ajen de ni tie kan nan ka ne ka nasir kanti ka wi yara diu akawo dinin tere we kawi yara du akawo kan ka ger ba ne to ba ga lojo ko jena dan jena agreement dan e chata an cikan lad nono kan me gwe ne yen go shejen ko en dinin ti mi to ko puch en wo ger kan dinin to men chala da hali kan go ne ni unify force jena deben du no tama ci duwar nyo kai tar ka do baran chala ka jen wala lo lo ke kan SSPDF kel ka gwele force tebe lo bi kan wer bi kan ga menak bikan ga benagre wich chirman chiangai ka domo chikane buk ne ke helicopter ka jano lel Nuer le nyoko man nga ke woken ke nongre wich na me jen breaking news dan go rede nyaga yakel ka ta dan en chajelat keje bawar game bejo kwen man cha gor Sudan People Liberation Movement SPLM IO Dr. Yang Machar ten man cha gor biajelinkel na mani odoran chikane to the SPLM IO chairman Dr. Jiëc Machar Durgon engaged with Upper Nile State and county authorities, leader of army youth and traditional leaders in Ulang and Nasser counties to de-escalate the tension arising from the unilateral replacement of SSPDF forces in yuɔr Adiu of Nasser County. The tension arising from deployment of elements of Agwele force and Abushok militias alongside the non-unified SSPDF to Nasser could have been avoided if the necessary unified force as agreed earlier were the one to be deployed in Nasser County as a part of the implementation of the Phase 1 security arrangement. The SPLM IO has also dispatched team led by the commissioners of Ulang and Nasser counties to receive and guide the incoming gunboat carrying the forces to yuɔr Adiu. The statement of the SSPDF spokesperson of involvement of the SPLM IO forces in yesterday clash between SSPDF and allied militias and the use is a provocation and provocative. The SPLM IO condemned this war propaganda that dragged the SPLM IO into the tension. The SPLM IO retreated its commitment to the revitalized agreement and called all the parties to respect and uphold the agreement.
warga me jen warga ci kana gor ala kuma SPLM IO kene shine gor no bete kor mboto ku jamo tine roi kene kontin la kwarde ni kana kwar kon bumnu kare we kana sa kano lanko tele kor mu gor ka no boto re wucin winami neme be ko kor ke cha Nuer cha ka bok ke gunship neme jora jadana gor no de yana lingano men cha lad neme jen warga cha gor SPLM IO chit men cha linga kene chikan tega tet commandant le road ne de kon teketet ke hale kene den kon dier longa ta tik nan tik Nuer ko kene de kon gang Nuer barante me la kwar kene kon kul kale tekel ke kene de kon cha kul lar no shi wona ken wo ken SSPDF wo ken no re we ken nasr ne me cha loch ne kon la jeje borche ja ga je de lonki loy ne tan wante je ka manan cha la de kuma SPLM IO cha ka de nong unified force a chan kan gorde de ken unified force de ken realka so ne me again breaking news nana go de nywa yekel ko shi kuma SPLM IO shi kan Nuer ka jan gwasme shi kan gorno ba dich kuma ba janan wich ka bom ne de kon la kwar shi me da ne sha lelo go dong de ka gang she fail again nana go de nywa yekel na me mitem do de ne ro nyok ba janong ye dino ngade jeno kan na to manan le rode ko en jejen bor chima dana latke kuma SPLM IO cheje nok murai kon tama agenda na gorde nywa yene ma han biate mal ban je mudin babay